Biasa kirun tu imas salah baca. Biasa merepe. Ya. Ini mani yang jelas biasa ki. Riwat tu salah bacana itu iman, angka kata patuju bacana mundina. Angka. Berarti kau pura ipatuju salah mau piga. Ya. Namo mani dek na patuju bacana tapi angka na patuju mundina dek na gaga masalah. Selesai. Makoro pak. Letu mak beresal lepu iman. De toro nang katau teruntuk rigo purana mak beresal gili biji sidapena. Salah baca si pu iman. De to nang kata runtuk tau makwaro. Oh biasa ki. Jolo utane ki. Kiro kok gili kiro maka da salah baca si pu iman kiro oko tata makan jaga to maja.